Noy, asa napita ang kwan diri, Noy? Puno. Para dito ka street na. Dako nag-income? Ay, wala. Ha? Tinaling ako income. 150? Way pamasko ron dia. Ha? Wala ni 150. May pinaskuhan diri, oh. Ay sa. Imo na sarili putput, imo na sarili. Kila po ko ini. Arkila? 50 ka blaw. 50 plus mutahan pa kag 50, 100 na bilin si mo, ha? Ha? Sa nangita ko guan ba kanang gisingot gani, gisingot ka? Basig Sigot dai. ha? Gamay ra income dai. Ah, nay pinaskuhan ako nimo. Ha? Para good na, relax na. Tawa na, relax na. Balik na nagchupon pang Pasko na nimo na. Dapat sira. Oo. Salamat po sa Ginoo. Luko na sa tuara ka to. Oh, sige.